mi bur mamuna de dum parce que mi do andi importance ma kan ko so anda oui en plus de ça minimo lo da lawol marketing na kali funi jeune John franchit la grande porte o nata nder ku o ara o lappa bafal janangal o nata o taw ma ko to merdanki moduma c'est ça eh kono hey o ko musi ko munyete parce que là Yacine andawai munyago lum tu trouves c'est que tu viens surprendre ta propre femme dans ton lit conjugal avec un homme. Non, non, sati. Andawai munyago. Dawai munyago. Dawai munyago. Non, dawai munyago. Dawai landolang. Si dawai, dis-moi seulement que dawai mi munyago. Dawai. Ok. Dan ko fion watan no. Iman. Donc si mi munyago ara mi ala iman. Non munyo. Soko quelle ma copine ma tawduda mon frère siko quelle ma jo tawduda et quelle mu ça ko bal Te. Si la sake. Bogi. Landa. Gentolande valise. Nyiri. Ani fo mi dabbi. Oui. Goro lando. Tigare yae. Doroke baba Bandi goro bolonda mfumi wa awagno mi yinto no mi yetta bajjo ya mi yandi boya dandi kam yondo ngusudo dandi ko jelu mi yoni yobude do mi do andi okay pi ngotu mi ala tamayasi mi munyoto à condition mi jomba deuxième fois et ça si tay mi jomba no attends njandi ko njandi tagirte. Allah wadi ma femme n'a pas pu me respecter et ni ma petite sœur, Harry Ongolino. À partir de là, nous touche te parle. Je vais dire à ma petite sœur de chercher une fille, mon andi ko tamata ono wala non. Mina de prendre celle-ci me donner en mariage. Miya mi toro. Si tawi Aïssatou Diabidou, elle est toujours ma femme. Si au Diabali, le cas échéant, je suis désolé. Miwawata masala na ko lantan kami mais là je suis désolé miwawata fous. Donc le cas échéant je suis désolé Yacine awona la pidi de fo mi salo ma pidi de fo mi wada oui sinadi oui sa ju kini sa kido asupore sa su mi sa ju jadi ko jeju da kon parce que ayi kike yeso oui mi Bengo mi fala ya yeutu mona bai wo yeuti o hikini ma yeso ya yeuta mi jami ko yeutu da kon tout boubé ma kon j'accepte et moi aussi en contrepartie je vais prendre une deuxième femme une femme tiri la da hani jombo hanayo chumbari non ko si awola na mu nata kan no ma ko mwandi dum maro kandere ngam mimi do mwandi ade on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est andi jomba kon point d'interrogation ta juki ça l'ami, c'est fini. C'est que je pardonne la vie. Je ne vais jamais revenir sur ça. Ok? Abomina. Copain du Jomba. Non, copain du Jomba. Je suis un non. Ils ont confié comme moi là non ma parce qu'on dit qu'il y a des halal non ma kono. Un nan la oui ma no. Confié koto wa. Walu gongo ya babi. C'est que l'autre fois tu m'avais parlé vu que il nous golang angamara faida gore bero be faida pour benko worbe marna. Donc si tu t'es confié à moi pour voir si miwa wante bangol ma andi c'est un peu difficile parce que je suis jeune. Tu vois? Na ko belta dan ko belta kotoma. Mais moi j'avais pensé vu que l'autre fois je t'avais pas répondu. J'avais pensé à ma petite soeur, la Marie Minirao quoi. Minirao? Oui oui. Mais le gosse pas beaucoup to kara. Bito ya quoi. Donc du coup, je pense bien elle est mieux placée que d'autres personnes vu que on a deux jamais vu donc min do hare suyango si tawi wonata elle minira on do si do wawi accude mo jomba mo ko non le mala kono misiki minya mana foti donc minatara mo mulaba to mamu kane ato mais andi nanari kinda ta to teddungal ngal quoi peut-être tu vas dire que aujourd'hui la façon dont je te parle
je te parle paisiblement parce que la wondi est brouillée, donc du coup, c'est un cas du mariage. Donc, wondi ka des sérieux. Donc, si tu as jabani lande, kutoma si tu as no wawi jomba, ba bi ko ni ada mo beng. Na kan ko ndakude. Andi nyangana to. De sa jomba. Demila ni problem ala. No andi. Problem ala no yoro. C'est bon cas? Oui, c'est bon. Kona bo. Andi. Joni mi notte mo kan mo alaga. Kitunga ni utukosia. Mendi. Mia honto. Andi bai mi da. No. Andi mi ala problem. Yo na wari ku fi don andro na ba yo na lan tan yo ne mi o min kat na ngapa. No, okay. Mo alaga sina no yuro ndire no. Gasi kan ko ferma ngana mi ari. Okay, pas de souci. Na yiti tar. Si on te coupe mi don ça, non. Okay, c'est pas grave. Merci. Okay. Voilà. So jombani na joni enu ridu makwara be si are o sendila ge problem o te choku hirande ala na non fere choku bali yo no manno be ndara sibe famo dire Allah no yo jabu Tolkem Allah fattani ke nyala barki nde nyalande ma tedduda ko an wawi ko an jogi ko an okkata ko an fannata yo Allah jonnita moore an jonnita modiya nituma hoore makko yo Allah yiltu berne makko nden yan si tawi ko gere woni hakkunde amin ma ko goddo ni bisade hakkunde amin ya Allah ya laaba ay suti ko dewgal sunna e farilla ko do mawbe ambe okkila yo Allah heeju hakkunde amin yo Allah yilu bernde makko nden yan Allah mi turkem Allah fattani kenne laado yalla sanjana o situation do sanjana kala piddo juldo mojo korala yitere piddo no turkem Allah ba ko okkata kema so Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afan, donc mi fala ma explicande odo ko minyanga. Ko da jo ina da aye bani ko to. Ko minyanga ko nene goto afami. Donc aray ko mi fala tigio ko yewtu den ko. Saya wilan ko to man fala jombude. Ko fiyo mi wanda mi wawete wallugo. Modi habbono mi foti ko minyanga andi me de weldi sen ko biddo yayan quoi. Tu comprends? Ko dum no memori mo wolande. Do ko fala la wolangol andi kanko vu que ba mi yewti mo fi affaire de ganga. Awali mo ko jame moidi. Non mais on li mo moidi. C'est pas grave. Pour lui qui me gère. Donc do are ko fala ka ray sonje tonka vu que kanko sister. Non, dum don siko wada gongol mo wadi. Koto mana dum do andade ko jikke den teddungal ngal si tay mo ne wala jinda ka ani no o fadde ta andi de fatta do yana ka men do sakko yana donc o fadde ta c'est pas grave si fatta ma ko manna ma do joni mi do andi buri etanginade wala e dimpi donc ara ko fala ma lande ara tigi on ko ya dankano lam sa wala ni lan kadi ko mi wi ma ko ngare awala ni lan di fo parce que la andi de weldi ha donc o do ko nene goto ko minyanga
donc mi yiɗa ko boni heɓam an kadi a faami komi yewtoma kon ka Amina ni me min landirta. e